moram igrati. Dobrodošli, moje ime je Dinoti in sem slovenski youtuber. Danes bomo posneli nekaj novega in sicer izprobali bomo Five Nights at Freddy's 4. del. Ne vem, če veste, ampak naredil sem 1., 2., 3. del in sedaj nadaljujemo sago. Yo, prijatelj, tole je moj šov. 5 days until the 5 dni do. Ok, stara grafika, vidimo, stara grafika. What did he do this time? Kaj je naredil tokrat? He locked you in your room again. Zaprl te je oziroma zaklenil te je v tvojo sobo spet. Ne, bodi prestrašen, jaz sem s teboj. Don't be scared, I'm here with you. Oh my god, grafika old school. Ok, levo, desno, naprej. Se pravi, old school grafika, jaz sem majhen otrok, ki joka. V posli je neka lutka, tukaj imamo še malo teh lutk. To so moji prijatelji. Gremo pogledati do Marce, se kaj dogaja, nič. Do posle. To ti je Freddy noter, Freddy me gleda. Oh my god, pogledajte mu oči. Ok, gremo naprej. Kdo trka? Kdo trka? Kaj, vsakič, ko pride nekdo trka? Ajde, otvori vrata. Zakaj sem padel na tla zdaj? Zakaj jokam na tleh? Jutri je novi dan. Kaj je bilo zdaj to? Aj vam kaj jasen, meni čist nič jasen. Se pravi, imamo Freddyja na posli. Jaz sem v enem stanovanju oziroma hiši prva noč. Click here to run to the door. Se pravi, pritisnete tukaj, da pobegnete oziroma da pritečete k tem vratom. Ok, zdaj jaz laufam. Oh my god, mene je strah. Opozorilo. Poslušajte zelo, zelo pozorno in če slišite dihanje, zaprite vrata. Če ne slišite dihanja, potem uporabite svojo lučko. Close doors, hold shift. Ok, shift je za zaprt, hold CTRL je za luč prižgat, X da skriješ. Ok, gremo. Flick mouse. Ok, se pravi, če dam dol. To je, da pogledaš nazaj, ok. Ti v bistvu hodiš. Shit. Jaz zdaj hodim po hiši, to je malo drugač. To zaprem vrata. Pogledamo nazaj. Ok, tole je zdaj meni malo. Oh my god, kaj pa je zdaj tukaj? Shit, treba se malo navaditi. Poslušajte zelo pozorno. Če slišite dihanje, zaprite vrata. Ok, tako se zapirajo vrata. Nema nikoga. Pogledamo za hrbet. V bistvu, kaj pritisneš, prideš nazaj. Kaj pa desno? Ok, se pravi levo, desno, gremo. Se pravi, oni so lahko povsod. Pridemo do tja, zakaj pa jaz gledam dol? Ok, lučka, nobenega. Gremo nazaj. Zapremo. Se pravi, prva noč ponovadi ni to grozno, ne. Ura 1 zjutraj. Nobenega, vrata se zaprejo, cool. Prideš nazaj. Ok, levo. Gremo spet naprej pogledati. Halo? A je kdo doma? X, da pritisneš nazaj, ok. Prvo noč ne bo se kaj preveč dogajalo, ker prva noč je vedno lahka. 2 ure zjutraj. Ali je kdo tukaj? Lučko prižgemo, zapremo vrata, pogledamo, zapremo vrata, pogledamo, zapremo vrata, ni nobenega, gremo nazaj. Joj. Jaz nekaj slišam na desni strani. Glejte, tega je robotka tam malo. Lahko luč prižgem. Neke radio veze se slišal. Mene je strah. Halo? A je kdo tukaj? Halo? A je kdo mogoče v omari?
Nobenega. Zakaj sem jaz sam v hiši? Mami! Mene je pa strah. O, shit. Tole je grozen. Radio veza se sliši. 3 ure zjutraj, prvo noč se čisto nič ne dogaja. Kaj če kaj pritisnem to? A, se res? Ajoj. Se pravi, če naredim dol, pogledam za hrbet. A za hrbet mi lahko tudi pride? Ej, to je tako, kot sem bil tam mal. Nekaj slišal. Fuck, stari! Ko sem se usral! Fuck, koliko je na glas! Shit! Vse mravljice sem čutil! Nisem pričakoval tega! Oh my god, skoraj sem se usral! Shit, stari moj! Moj puls! 80. Oh my god, moram malo zmanjšati, to sem se pa res usral. Gremo naprej. Oh my god, v glavi! Mene bo kap zadela. A si se ustrašil, a? Ni to kizi ta igra. Ta igra je samo za pogumne. Če nisi pogumen, potem boš hitro tekel domov mamici. Ok, folk, jaz sem se toliko usral. Jaz sem se toliko usral. Shit. Glej, jaz bom tole igral, kakor bom zdržal. In to je to. Nobenega editanja, čim manj, ne zanima me sploh. 5 noči, 10 noči, briga me. Ne, stari, tole je pa zdajle mene, tole sem se pa zdaj usral k pes. Fuck, še vedno čutim v srcu, star, ko sem se usral. Oh my god, stari. Shit. Ej, tole je bilo pa čist. Fuck. Fuck, ko sem se, stari, meni v srcu. Meni je skoraj kap zadela. Mene je skoraj kap zadela, resno vam pravim. Groz. Sploh se ne upam tega več igrati. A si ti normalen človek, kva mi je naredil? Čakaj, jaz moram poslušati moje hodjo? Vi niste normalni. Prav strah me. Se pravi, ko jaz slišim, jaz moram vrata zapreti. Čim ti posvetaš, gotov si. Ura komi, oh my god. Oh my god. A je vas kaj strah, drugače, napišite spodaj v komentar. Slišam nekaj, peš sem, pri vrata. Kako veš, da on grem im? Ujebote. Joj, stari, prav ne upam se zdaj ve, ko me čaka. Shit. Slišam nekaj vzad. Pa pogledaš nazaj. Tukaj je vzad moja posla. Ok. Čakaj, ni lahko prije not, ali pa? Kaj če sem tukaj stojim? Se pravi, jaz sem v svoji sobi. Spomnim se, ko sem bil to malo, prav strah me je bilo. Ista fora, kakor ko sem bil otrok. Prav naredili so tako, da se počutiš kot mali otrok v svoji sobi. Oh my god, koliko me želodec boli zdaj. Shit. Jaz slišam nekaj. Zapri vrata! Ma ni šans! Shit. A si ti normalen 3 ure zjutraj? Zdaj je počas začel. Čakaj, leva?
in desna. Kaj pa nazaj? Aj! What the fuck? What? Oh my god, ste videli ta male Fredičke? Oh my god, sem se naježil. Oh my god. Kaj je to bilo? Isto, kakor pri mojemu sosedu pes stari. Ok, vrata se zaprejo tako. 4 ure zjutraj. Ej, zakaj ti ta mali? Oh my god, pošasti pod pojslo. Slišam na desni strani. Zapri vrata. Na levi, bež nazaj. Zapri vrata, zapri vrata, zapri vrata. Zapri vrata. Isto, kot pri mojemu sosedu, dosadni pes, stari. Ok, te tam mali niso tok nevarni. Stari, slišam ga tukaj. Gremo zapreti. Zapri vrata, človek božji. Ne, strah. Jaz tega ne morem igrati. Oh my god! Oh! Pa to je ko mi prva noč! Oh! Oh my... Oh fuck, sta... Oh! Pa to je... Ampak da... Jaz mislim, da do zdaj je to najstrašnejši Freddy do zdaj. Oh fuck! Stari moj... Oh, moj bog, zakaj? Zakaj? Pa kaj s tem Freddy, te je prefuknen? Oh, moj bog. Oh, jaz se ne upam več to igrati. Jaz imam dost. Jaz imam dost 10 sekund. Oziroma 10 minut. Resno vam pravim. 10 minut imam dost. Ok, zdaj pa ne 3, 4 zjutraj. Začne on. A lahko luč požgem. Oh my god, bež nazaj. Oh my god, ej, jaz sem poln tistega strahu v sebi. Ta pes je tako, kot pri mojemu sosedu. Oh, moj bog. Kakor sem rekel, napište spodaj v komentar, če vas je strah, oziroma kje ste se vi prestrašili, oziroma če ste se prestrašili z mano. Oh, shit. Tole je grozen. Levo, desno. Mami! Mene je pa strah! V moji sobi so pa pošasti! Mami! Jaz sem Freddy in jaz sem v tvoji sobi. Vedno, ko misliš, da si sam, nikoli nisi sam. Ker vedno je Freddy s teboj. O moj bog. O moj bog. O moj bog, mene je strah. O moj bog. 2 ure zjutraj, zdaj bo oni začeli. Ok, nobenega za mano. Oh my god. Pa zakaj bi jaz bil v sobi, kjer so odprta vrata? Daj mi to povej! Nikoli tega jaz ne bi naredil, si normalen? Zaprl vrata, zaklenil mitraljesko v roko. Pa ti pridi, Freddy, če si upaš. Pa robota, da me čuva. Sam hude igračke. Ok, 2 ure zjutraj še ne dogaja se. Ej, zdaj če naredim te sobe, stari. Te noči. To je ko mi prva noč. A vi igrate to igro drugače?
Koliko sploh je Freddyjev? Dajte napisati spodaj v komentar, koliko delov je Freddyja? Oh my god, ne upam si več. Oni dajo toliko na glas, ta scare jump. Nobenga. Bežne se. Hej! Ej! Zdaj so pa začeli teli tamali. Aj. Grozno. Ja, kar tukaj na sredini. Kva če si na sredini, a sploh pridejo? Škaj, jaz na kamernem hodu. Sem malo prije not. Itak. On prije not, ti gledaš levo. On prije not. Slišam desni strani. Zapri vrata. Zapri vrata, človek. Ok, biš nazaj. Zapri vrata. Biš nazaj. Joj, dober, teli niso tako strašni, malo. O, shit, nekaj slišam. Pec sem, zapri vrata. Zapri vrata. Skos mi z leve strani to vzel. Kaj je v kuhni? Viš nazaj. Tukaj je! Zapri vrata! Doma, tako je strah. Oh my god! 4 ure zjutraj. Ajoj! 5 ure zjutraj, ja bomo zdržali tukaj. Oh shit, stari. Ne me strašite, eno noč ne mora držati. Zapri vrata, se vidi. Slišaj ga hod. Za vrati je. Še 1 ura, prosim, mami, pridi do moje službe. Madonna, kje ti, mami? Še malo. Jaz se ga bom ukinil tukaj. Slišaj ga. Zapri. Ne prežigat luči. Ti, če prežigaš luč, on je tam. Peš nazaj. Hvala ti, Bog. 6 ur zjutraj, mami, oči sta prišli domov. 4 dni do žurke. Kakšne žurke? Le me spet sem doma sam. You know he's hiding again. Ti veš, da se on skriva. Spet. Okej. Čakaj, ta nima glave en. He won't stop until you find him. On ne bo se ustavil, dokler ga ne najdeš. Zdaj smo prišli v drugo sobo. Enega Freddy na vrhu. Bing dong. Freddy, ti lopov en, lopovski. Over there, levo. Tam. Še en Freddy. Jaz hodam sam po svojemu. Pa si ti normalen! Fuck si! Joj! To mora iz another day. Fun with plush trap. Zabava s plush tropom. Plush trap. To je neka... a jaz sem zdaj v drugi sobi. Kaj je zdaj to? Zdaj nismo več v sobi. Zdaj smo... Kaj zdaj? Kaj zdaj s tem modelom? Zdržati moram 72-70 sekund, obstranima. Pa kaj s tem, Fred? Ne moram levo, ne moram desno, nič ne moram delati. Kaj moram jeti naprej? Nič ne moram levo, desno, ne moram biti. Sam svetam 50 sekund, če gledam tega. Halo! Kaj s tabo smutam?
Ma ni šans, da bi jaz bil sam v hiši tako. Shit! Ne moram, snemam! Čak samo. Kaj je? Pa nek pada, ajde, ne moram zdaj. O, a zga videl, kaj je prišel skor? Zga videl, on je preleze sem. Mami je prišla. Ej! On je kar dol šel. Oh my god. 5 sekund, 4 sekund, 3. Oh, too bad, kaj? Too bad prav slabo. Škoda. Kaj pa je bilo? A to je bila ena umestna reakcija. A, spet sem v sobi nazaj, zakaj sem v sobi, majko moja? Zakaj? Majke mi zadnjič me prestraš, da ospam. Ne morem jaz tega več igrati. Ne morem jaz tega več, to je meni preveč strašno. Ko to nabijajo te ure. Peš nazaj. Oh my god. Oh my god. Druga noč, zdaj je bolj aktivno vse skup. Mami. 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 Mene je pa strah. O, shit, stari. Ura 12. Joj, teta mali paglavci! Isprepedavali ste me. Moraš poslušati. O, moj bog. O, moj bog. Evo ga, zapri vrata, budalo ena. Kje imaš ključavnice? Kdo se hudiča ima doma vrata brez ključavnic? Glej, ni ključavnic. Kaj je s tabo? Glej, niti ena ključavnice nimajo. Kaj so tako šparali? O, shit, stari. Prosto slišam ga. Bošte, ura je nazaj, na desni strani. Zapri vrata, poh tam. Evo, slišam ga. O, shit, ide za mano! Ide za mano! Halo? Halo? Oh my god, to je pa intensiv. Čujem ga. Pri vrata, ne, ma ni šans, da lučko prižgem. Ni šans, da jaz lučko prižgem. O moj bog, tale Five Nights at Freddy's je najbolj grozen Five Nights at Freddy's, karkoli sem jih igral. Ne morem. Jaz se tega več ne grem. Oh my god, ni šans, stari. Oh my god, mene je tako strah. Oh my god. Kolikrat sem se zdaj ustrašil, ampak res. Oh, fuck. Five Nights at Freddy's, lahko rečem, da najbolj grozen Five Nights at Freddy's, karkoli, prosim vas, ne to igrat. Prosim vas, še moj doma je stran pogledal. Dost imam, ne bom več igral. Hvala lepa za ogled. Like, share, subscribe, v spodnji napišite komentar, če je vas tudi strah. Mene je ful. Pa spodnji imate, če hočete kupiti Dinotijo merch, podprite Dinotija. Oh my god. Ne priporočam. Adijo.